meba also obey your sabi also obey your sabi nananom be your sabi also obey your sabi anti me side yo ora na kom te say nana yankopon adom me ho ya pa pia ya da nananom ase men mo nsuo ana suo ya ho that's ibru we de mpanyimfo se kwaso ade edenti na atentasuo tunsuo ni na abo nkawa no baba befa ona ntese ne sei me ne fam de digital Komfo de ne de onam de ne do be pie ha no pay na ade ne hawo anana ekwan so boko danu yeshia ya na o ka se me mbehia mbetie mu eno anu na me nante ya me betie mu asa yo we de me nkwa me sempa aya no kre na no me ana me hia wo na me ka kiro se me hia wo me di ankasa digital Komfo colleague sabi bro sabi nyaado me na makoye dua kantankantan gu me so asew wo kokrumuti ensa na me homopo frichi frame fenchen frama me sono na ma body ni doso sanete me mo hu me bobre ene me bose na sabi bro sabi nyaado wa mfa manim anye fom na me nso ma mfa so kwan na ne wa chenchena ma be ni yie me na Komfo no che okone kura me no de ni chija me wiase wa honhom ne atumi nyina hye me nsa intimisi am yo na me kanso am di masem so ende na waben na nanu madawroma me ba Dubai kuro yi mu a enye bibia se wunti na mbaaye minti wunti na me baaye me ba se me bekun wo bekume obi na de wo brɛ me a eye wa wo ma me nua ena de wo brɛ me sama ye den wo se wo tukwan abɛhye amanone abɛhye Dubai kuro yi mu o ma na efie nana me ma na efie ene wakantam sa wo ma na no ne mere bi na abrɛ ne 10 million pɛ 10 million pɛ nana me wo receipt me ma na efie o ma na efie dia me no contract na magye eno ntina matutu bata ana matutu mafa ma honhom ene ma motia no ma twa nsuo aba sa me bekun nana minti ekun ntina wo fa play na wo ba ha wura enye kun ne nso anka me ma ha na sade wo ka sa wo ma na efie no ena atwetwe maso kakra sabi yetie asem ne mu mienu wo sabi bekun wo de nanso so o ma hunu sa o ma na efie no kra enti sa o ma na efie dia me ne wo ntwene twan bia me nkun sade na ma hyehye no ko se o ya branti a wo siso a wo bobra no kra ntimi nye wo kwanfiri wo nsam enti dia meye beboa ne se ono no ade 2000 Ghana cedis ene beto ase se menkun enti se me ka meni na me calculate na me sesene ma me mpa sisie me mpeni pekum mu asisie wo betimi amambia 2005 na me dia cancel ono ne contract no nana enti oba na ma na hunu se nipa no kura ye nkuno dabi me kunti na wo baaye na America sa den tasu gina me no me se wunti na me fa plane ticket amba won so me kunti na nana ekakun no nko ade nkakumi na mable me dan nyame se de kumi me dan nyame ekakun nti na wo baaye de akumi krache onchebo nana ukumi amunyi na obi abewu wa badama nana madwemu ye adwuma pa na sabi onti obi bekun na obi de wabra me sami nkun na me bekun na me ne wo negotiate ade wo ka kire me no nana ye dan nyame nim yakomum me mani fie pa nyame nim de me ye akontum nsam de nana eye bebre de ni so hu no enye sa na tie enti se kunti na wo kumi ofa plane ba ya nana kumi what's you chasa wo na peso wo nana no kra na me ka na wo ade na abenya nana me kwa nyankopon me kwa nyame wo se wo kan se no na sa no nti ba me ba na nya me ka nana ebe ya oka because me dan nyame okwo krache jansen hunu no nana no kra na me na nyame wo ho na ka ahwe ase nana ya mu nti aba kosam kakra nana wontimi fo bodia ne hunu na me nyankopon wo ho wo mu ade ana me bu ade pa nyanko nana na chasa kan wa kan sa wo mu ade na no kra me boa nana me bu ade
wo sa wo kasa menya abotre tie ni nyina se ko nti na wo be ku mi a nyankopon se me trainer me nim engu aseda nti me trainer pa nana jan krase sem no na yanka business nana afi dey do business said ye me dey wo ye no me hu ne se as we need teta ho kakra ola asese nana say 2005 na me ken na ma wo ka kumi me hu se bia sika ni enso e bia wunya enti no wo di amememfe na kasa ola asese wo di twa ola asese nana kumi me pese me wu won kirebo ono so nkirebo oye den a obekọ se me wo sika bi mpo saa nka e bia me de beboa omo ni bia omo na ma bonten ba se me de be ma wa ya bo pa se be kumi de nana me nye extra meat Odi bo amina mi ntwa me hotel na kakra wa. Membo no tia hotel. Na usi dia na oba ha. Amanfo nto bo ha. Nti san ka kire omo ane de omo contract ne say contract no nhyehyɛ no etumi de ko. Wo ye fo pa wat. Nana no kra na woni mie. Nana meni ate. Wonya guy. Menya wanka me hu Komfo use laptop say da. Wa boda na tete no na mo use iPhone. Nana me hu Komfo use. So be se ko nja kwata sana na me laptop wani te na me share na me ka so ani ate. Nana mo ti o laptop so me hu da. O san use Apple nana o ya guy say me hu. Na me use Apple no me digital Komfo. Nana o use Apple laptop. Crash besene. Laptop ya virgin. Wo wura besene wa na me nim se wani nana me hu bi say da. Bese ko. Nana kumi na meko kumi no obi ankyerebo we mu nyina ye be wua me abegege asia obi ankyerebo ene wonne Komfo use laptop ene wonne Komfo use laptop we 20th century Komfo nanka me huru manim nko fama na no mo hye yawom omo hye yawom nko de laptop ye de be hwe laptop so nana mo ntiasia ko ya fucking my pa na o WhatsApp say mo gina ha na o send location mo tie de nka mo yila wo de wo send location wo wura e ma ni pant ma no kasa na o use laptop me hu bi da ade ntime pese ni pa betima e bo dede twa so na wo de me kokumi Boy se ngudu ba ha se bia adwenye kwana ni ate o ana formula no na amfa so me kai wo asem o wo nso de se nko bi asuru na me kase na dwuma ebegu crash no oy Leader, where were you? Why? 3 days is finished. I didn't get any sikagari. Did you come to my office? I was on the way to the office. You came to my office? I'm on the way. And did the sikagari come? No sikagari has Are come. you sure? Sure. Then the boss have taken the money. Oh, that's very bad. You have to return back my money. Otherwise, I go to the police. Oh, Minya. This is Dubai, you know? Yes. All goes as per the law.